Assalamualaikum, shoutout rekasan, mata ida seteno, ragus kasan makiraga masamo, katan so request you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa katib manasi palilalila nga kana odinay paparinarinaw kana kay prinsesa Setenor. Sagi kan mabuha kakilang rakano so unina nga sangkuan na gandingin. Na dengan dari sokat tawin yun, udi na sokar lamin yun, ko ilano yan, ada salah ko makiraga masamo. Sa tiga kena pakandun na karkanong permasu salam sa tiag emosi sa diangka sa katiin na pamamakin ganiyo sa tutangka nyo benar sa sudi sa basta ayaw budak kalambay sa pawing na muda daway niya na suburi sukan ng tanaw sa katiyang mga idol na pamamakin ganiyo. Salam. Pangako
lagi naglipatan akong kain. Sana ino sa berakay makirang gamay sa amoy nanti ayin manay ilumala na sa korisan luaw malana sa tanmagin ako kaya pangyay nawari tayo. Sasi tinuara kanyara wapuang kadai anak mo kadina katiali kuau dinai puang kai sasi yarawang kai apa rasanya kaina bapa nasakala lagi Sasi minora